April ni som panga Times of Mizoram News Analysis ngai thatu te chibai United States in Hormuz akhwak khirnuwa long pathum chuan April ni som pali nimin khan Strait of Hormuz an paltlang ti LSEZ le Kepler chuan an tarlang Panama Flektar Peace Gulf chuan Hamria Port UAE apana IRGC in Kongthar zo tura anti Island of Larak le Hormuz Khar akalani hemi mapo hian US sanction hnuaia om long pani rich terry le LPs chuan Hormuz an lo paltlang ve bok heng long pathum te hi Iranian ports lampan an nilova US blockade an pumpel niasoi ani CNN report chuan commercial vessel long pakwa line April ni som pathuma tangani jandar kwa vel thleng khan Hormuz an paltlang ni in Asia marine traffic in a chinchia danin longkal chuak hnung ber hi Chinese company ta ni in LPG phur ani CNN chuan data te hi endik vek ani lova engma chang chuan long signal te azam atang thina long pakwa kal chuak anga tarlan hi adik chia lo thei ni in a report tel Iran war chung khan Hormuz sakal long som ni pani chuan bayan tok mana chung zinga pariat chu UAE tu puya ni in long paruk chu omani tu puya Iraq le Qatari tu puya long pani ve Bahraini Kuwaiti Saudi Arabia le Iranian tu puya long pakhat thau bai anni Hormuz a US ain rol ma khan nitin long som vel an kal chuak thina US in rol hnu ani khatna long pathum chawin Hormuz an paltlanga andang ne rem hle soitawangin long pathum te khan Iranian ports an pan lova chu wanga chua anni ome US in Hormuz akhar veta ka chuan Iran hian toll tax mai ba ka oil atanga asum laklu atop vek dona nikhata alo bera US dollar million zali som thum panga vel achan don ti na ani India poisa chuan crore sangli som riat pakhat lai ani Mizoram kum khat budget hi crore sing khat sang sari som sari paruk ni in ninga chungin Mizoram kum khat budget item Iranin achan don ti na ani a in biak na lam hoi mai lo chu in hlona tur dang an thelo topang US in Hormuz athunun to chuan Iran rama ground operation nei kher angai don lo sumle pai har sat nain an buai zo vek dona nimya kan soitak ang khan Islamic Republic sarkar laka helna po om tura be sei ani ma se chu tiang thil athlen main China chuan a uite Iran chu in biak na ma chon le turin a ril nge yanga Iranian official te point Iran mi pui thin ur tak tak ma a boruak beng dai dan tur an ngai tua angai nge yang Iran khan warship pot chop lovin Hormuz adang thaya United States point warship a manglo Middle East a US Indo long som par aw meka Persian Gulf a Europe pakhat ma omlo ni in AP News chuan a report US Navy ten khoye tangin nge an intercept don ti chu hiat chian ani chia lo satellite thalak pakhata alan danin USS Abraham Lincoln aircraft carrier chu Gulf of Oman a oma Iranian vau kamatanga kilometer zani vela hla ani chuwangin Gulf of Oman hi US Navy te chet lak natur an duty post niangai ani hemi chungchanga hian US Central Command chuan darkar som ni pali liamta ni jandar sari vel atanga chiar letin April ni som pathum jandar sari vel thleng khami chung khan long pakhat ma blockade paltlang anom lo anti Central Command chuan blockade ken ko nan sipai sang rwal sailor marine le airmen warship som pani ayatam fighter bomber le drones za chuang deploy anni ati Iran war hi Russia tan chuan chandam na jubilidar ani ringot US thlau thon ber chu Russia indu to ka oil arhal tur hi ani tuna chuan Ukraine lamin missile drones andong le char to a Easter truce Easter Sunday puala in ka haipo anzom hlai thailo April ni som pathum khan Russia chuan drones som ko pariat jet atir chuaka Ukraine point unmanned aerial vehicles UAV som thum pathum atir chuak ve bok Mars thachung khan Russia chuan crude oil le oil products atangin US dollar billion som pakwa alaluta nikhata oil khal chua po barrel 7.1 million akai to ani Iran war wanga Russian oil export pun nahi nitin barrel nuai thum sing ni ani
tuna US in blockade akal puile to awangin Russia hian sum alalut ngek don ti na ani taber April ni som Pathum Khan Pakistan Defense Minister Khawaja Asif chuan US Iran in biak tumhni natur thu chiang aom thwai don atia nimin April ni som palia khachuan US lampoing thu chwa an nei to ani Trump chuan Hormuz kan mangvelo oil le gas mamo ai tam kan nei ati Hormuz dan ani nuwa Iran chuan inrem na siam andu thu telefonin anron soya Iran rama mirin omber te tangin ani tin reporter te ma asoi Pakistan chuan in biak tumhni na po Islamabad ta thlentir adu thu an puang to nge nge nimin Khan New York Post palaile Trump chu tumhni ngot anin bia interview masajoka Trump chuan Pakistan in biak na nei turin US akalle donlo atia Anhu loka New York Post ko le in update asiama ninhit chungin in biak na kan nei le arin Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir chuan naro pui tak ahlenani Pakistan a ngei in biak le ani ang ati Trump chuan Europe rama US partner te chungchang soin meeting nei bak engma anti thailo Hormuz a in rol andu viawa ma se malak dan tur an thengang lo Huai sen le rawrum tak angin an tonga omzenelo paper tiger mayan ni ati Trump chuan Iran lamin in biak le andu ti min thrila Trump chuan Iran lamin in biak le andu ti min thril ati a Z Defense Point in biak na masa khan maso na tam tak aom ati ve bok ceasefire hun tiam vo in nen niriat alaoma April ni som ni pania top tur ani Iran hian asumhar achan tak takani chuan in biak hi aman mo viau toang Islamabad talks a khan uranium enrichment chungchanga anin rem thei talowa chupo kumnga le kumsom ni thu mai mai ni Iran chuan US sanction ti top adua US chuan Iran chunga US sanction zongjong lip vek arem ti ma se uranium enrichment kumsom ni chung Iranin akhoi tur anilo ativet lata Iran chuan kumnga chunga tan niro se tinan kara UFC ena thudun Trump le Marco Rubio ten an phaltlat lo US Israel Iran buaina chu uranium an met sorta an buaina hi aho angreng achan chu uranium hi radioactive material lung leile tuikar ani pathian thil siam ro puizia hi chut zorwala ni lo uranium hi thlorfim tur chuan boruak gas anga siam angai 90% enrichment to nuclear ral thuam ani toa Iran hian a harsat na ber na hau tak ber 60% enrichment azo toa 90% hi chu mitkap kara muthai annita Iran official te hian IRGC an thunun thailutuk lo ni na lang US hena in biak andu thu an thlena chuti line teran ko thlera US Hormuz blockade du lo na protest an nei mupa IRGC la chuan indona chithar new forms of warfare kan tran dona melma ten min machon theilowang antia engtak niang mo France UK Europe ramten US malakna andu lova Hormuz hondan tur an ngai tua vereng Asian ramten US anlom viaulo boka US partner Saudi Arabia Iran thinrim in thrik thlak na ber chuan US chu Hormuz blockade top san turin akarme Saudi Arabia hi achan ache ema mania kan soita Yemen Houthis ten Bab al-Mandeb Strait andang vai chuan atuar bertur ani Israel le Turkey an buai vele ta April ni som pakhat khan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Twitter tweet siamin kathui huai sarkar chuan Iran le a proxy war abai chunjam zel don Erdogan ang lau takin ani chuan ahuma amile sa Kurdish te chu athat zo kani ti in Turkish President Erdogan amertel kherani Turkish President chuan Israel chu vaule tin hetianga Palestine le Lebanon abai reng chuan Karabakh le Libya angin Judaram hi kan lanwai ve ang ati Turkey hi NATO member ani Israel hi NATO partner ani ve thung Indauta se NATO dan ang chuan US in Turkey atlo pangai dona abuai thlak ngotang heng tiawanga Trump hian NATO chua sandu ani thayangem kumsomli pathum nuwa Israel le Lebanon chuan nimin khan US State Department hovin Washington in biakna annaya
Secretary of State Marco Rubio chuan a host ani Israeli ambassador to US Yechel later le Lebanon ambassador to US Nada Hamade Mowat techu Rubio hovin in biakna annaya Israel chuan Lebanon sarkarin Hezbollah helpolteral thuam lamhang veksela ceasefire kan puang don nia antia Lebanon lam chuan ceasefire kan puang photanga thildangin azui don antive thung heti lai hian Israel Lebanon in biakna hi Hezbollah chief Naim Qasem chuan apom lo thu alo puang to a Lebanon president chu in biakna kalpui lo turin aphu ta ma se anin beta thawa thutluk na fum fe tak awm lo April ni som panhi khan Benjamin Netanyahu chu Southern Lebanon a kalin ral tlan te chu manin lamalet an phallo ti apuang ni som thum pangal liam ta chung khan Israel chuan Lebanon a chen na in sing level ati chetoa mi sang ni som riat pakwa an thi Israeli Defense Minister chuan Hezbollah helpolten an man thailo nan chen nain ti chat hi kan tum reng ani ati